Tnedis l-20 sena tal-isfida tal-Life Cycle 2018. Din is-sena l-isfida ser issir minn Dubai għal Salalah fin-nofsinhar tal-Oman. B'kollox 22 ċiklist se jaqtfu 2000 km. Iċ-ċiklisti se jħallu pajjiżna fit-28 ta' Settembru sabiex fl-ewwel ta' Ottubru jibdew jaqtfu għal 10 tiem sħaħ. L-isfida tiġi fit-tmiema fit-12 ta' Ottubru. Il-fundatur tal-Life Cycle, Alan Curry, tkellem dwar l-isfidi li se jħabtu biċċhom magħhom iċ-ċiklisti, fosthom it-temperaturi sħan f'dawn il-pajjiżi. A lot of diverse challenges over there because there's a lot of mountains and obviously the heat's going to be a big problem in September. But, you know, I mean, the team are ready and it's a good feeling. Il-flus li se jinġabru se jerġgħu imorru biex tingħata għajnuna lill-pazjenti morda bil-kliewi. This year, one of the projects we're going to do is we're going to provide psychological help through psychologists treating the patients who have undergone either transplants or undergoing dialysis. So that's one of our main projects. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona faħħar lil dawn iċ-ċiklisti għad-dedikazzjoni tagħhom biex jagħmlu din l-isfida u jgħinu lill-pazjenti. U ringrazzja wkoll lill-kumpanniji li jgħinu l-Life Cycle bħal Foster Clark li tgħin fost oħrajn biex issir riċerka dwar il-mart tal-kliewi.